هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا الدادي وهنا هيكونوا أحفادي هنا ماضية وليالية وهنا ذكرى كانت ليا هنا أصحابي هنا أحبابي هنا حبيبي اللي دق بابي هنا شمسي هنا قمري هنا نيلي وهنا غرامي هنا أبويا وهنا أمي هنا عربي وهنا دمي هنا بلادي وهنا الدادي وهنا. Assalomu alaykum tomoshabinoni aziz. Boz ham imroz yak канали кулинарияи хоҳари азиз мона баҳри шумо пешкаш мекунам. Номи каналшон вкусно бистро готовит Анна Михайлина бо тарзи осон бо лаззат тайёр кардан. Ҳама намуди рецепто дар каналшон ҳаст. Дикада фаҳмондагиян марҳамат кунед. Бисёр ҳам хоҳиш кардан хоҳараки азиз ки подписчикотон дар канали мо подписатсия кунанд, як дастгирӣ кунанд. Морам бо як рӯзи умед канал кушодагием каме пеш биравем. Чӣ хеле ки медонен ҳар як боние ки канал мекушояд ба як рӯзи умеде мекушояд ки мақсад барои як каси фоидаоварам боша, ба як маблағеам ба даст биёра. Барои ҳамиқа аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам дар омада дар канали хоҳараки азизи мо подписатсия кунен, аз номи канали мо салом расонен. Силкаи каналшон дар якум комментария закрепит карда мешава. ҳатман дуроен подписатсия кунен. Пешакӣ ба ҳамаатон раҳмат. Ассалому алейкум тамошобинони азиз. Хуш омаден ҳама каса ба канали мо. Субҳи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад. Ана шав истодема ки саҳар шид. Як рӯз будем ки як ҳафта пеш буд як гӯспанд фурӯхтагӣ буд. Шавҳарам ҳавая 5000 додагӣ буд барои Фотимаи гӯштбор харидан. Ана ҳавая ҳозир рафтастам ҳаққи ҳалоли хитай гуфт ма бигӣ 5000. Ана ки ҳозир ҳавая рафтастам инҷада ҷои тиллоҳо буда. Ягон хай гӯштбори калон дар кор нест. Ми Фотима да ягон гӯштбори боли мени ягами чени пулум бигирам барое ки дар гӯшаш я мехчаи 6 моҳа буд гӯша шикоф кардагӣ будем. Бояд ки ӯ мехчара я моҳ пас мегирифтӣ гӯштбор медохтӣ. То ҳозира мо ғайре гӯштбор мехарем. Анакази насибин иншаллоҳ мехарамаш духтарам да гӯштбора мехчаакои гӯша мегирам. Мехчаакое ки специально барои гӯша шикоф мекунам ку автомате. Ана мухаллинай да гӯшаш ҳозир мерем мебинем гӯштбороро нарху навора ҳамаро мебинем. иҷа тамошобинони азиз гӯштборакора тамошо кардам. Ай 5000 боло грамми тилло 4500 5000 шам буд. хулоса ҳар хела ма грамми бигем граммаш 6000 гирифтам. грамм 6000 зиёд даже я 6500 гирифтам. як гӯштбораки майда. Дар иҷа камакак барои шумо навор кардам. И параш дар нақрагиёшон буда ки параи пеши худаш да бигем килоҳошон. خلاصه ما فاطمه ده 1 گرم 19 میلی گرمه. انا مخلینه 8500 ده گرفتم. اینای براسلتاشون 99000. اینای منو را پرسیدم 14 گرمش 99000. خیلی انشالله با رفته در خانه در گوش فاطمه جان میکنم با شما میبینین. 8500 گرفتم نرخ گوشتباری فاطمه را. Соскучились? Соскучились? Он написал. Вай, я вас замучила, да? Блин. Мам, молока, конечно, не хватило. Тамошобинони азиз, мо омадем ай Новосибирск. Хулоса омадем соқ саломат, алҳамдулиллоҳ. Омадем дайда кадам намози асрда расидем. Асра хондум. Ина ё мабинем. Ба сари ё омадем дайда када. Як бизи дига
дугоне ки дига тавр кадай ӯро хона дуровардам гӯспандора ҷав пав рехтам ана ба сари ин қариб намози шом шиста ма иёро гирифтам почои шади ана шира овардам тамошо бино ина иёро бино ғамтишона брано буча қариб шом шуд озима надромадам абқа ғам додистиям ина ёраби сар калома гум кадам ай кадомш сар канам кира чӣ битам брено бучаусу хулоса тамошобино бовар кне дара бара хидмонтоқа омадем на овардмона чӣ хеле омадем мега ҳамта бре мне некогда мне не до вас хай гуфтам майли чархофалаки зиндагӣ ай бо рӯзуш меяе ки моро ҳам ҳамин гапа бигем намахай бисёр қиндай дараҳрӯ айбовар кунӣ то ҳамун рӯзе ки нафасгир нашам намерамда 3-4 моҳ местам зиқи бад мешам баъдам ягон рӯзи вахатнои кӯдакон мерам бо инами хеле мешавад намахай карочи тоба кардам худо бесада уш бихӯра ҳолӣ намоз набудрам бо хонум ба брам бо хонаи ҳамсоя ба сари шир да халденик буд када гарма када овардамаш дидео да кухниву ҳамсоямон занаки зурай гуфтам чӣ зед бифора мегирам дай каталог метамад тамошобино ина гӯшпораи фотимаро дохтем муборакбодӣ духтари ма якум гӯшпори тилошам қавчаш муборакбодӣ эшкард ки бихай ма фотима ира би ма фотима ина соскара нишонш дода ина гӯшпоракҳои духтари ма мошолло ина ҳозир духтари мара ҳама мухлисош табрик мекунана духтари мара мухлисош табрик мекунан фотима 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 привет бигу ассалому алайкум тамошобинони азиз хуш омадед ҳама каса ба канали мо рӯзи ҳамаи шумо ба хайру шодӣ бошад имрӯз бо мо дайдво саҳар кати дар районем ҳозир саат 10 автобус меоя мешинем хона мерем фотима памперс надошт динама дилм пур буд ки масад мардак меоя моро мегира памперс мегирем майда чайда мегирем ки хулоса ҳичка ба гардамо нагирифт электричкаро дер мекардем та сару сема ҳеччи ногирифта омадем инаи хонумаи зебо ягон дона памперс надошт ада пеши хонамон як донаш 35 рубл беҳад қиматай баъд як дафтар барои муҳаммад маълимаш гуфтагӣ буд бая омадам дина дар ду ҷо новосибирск магазиноям халид дафтародро омадам наёфтам имрӯз омадам иҷадам наёфтам хулоса дафтари гуфтагӣ маълимаро наёфтама як планшет гирифтагӣ будам барои муҳаммада вақте ки аму зарплатаи фабелик ма гирифтагӣ будам укарад қати аму диванов планшет гирифтагӣ будам планшета дар онҷа хулоса ҳама настройкаша туғри кард симкарташ дар онҷа кор накард гуфт ки дар ҷа связ неста хонат бира дар хонат связ мумкин боша омадем дар хонам ягон симкарта кор накард ба пагаша гирифтам овардам додамаш гуфт ки акира мо возврат мекунем чум чӣ кор мекунем 2.5 ҳафта баъд биё хулоса як моҳ шид ҳозир гуфтам хай аму планшета мегирам барои муҳаммада ӯ чӣ рӯз аниматсия кунад ки не ҳолиам наёмадай иқа бовар кунед ҷанҷолшон кардам ки охири шумо чизи вайронаро фурӯхтаед ма бо як моҳ шид кашолам доред амира 2.5 ҳафта гуфта як моҳ шид ну вот таки случилось короче мега ҳамун духтар иҷа кӯдакода мевагӣ гирифтама
یا دوتایی ازورچشان گرفتم یا بلوک پمپس فاطمه جان دا گرفتم. باز خانه میریم با از پس کار بار خانه زندگی دواده اینم خیلی پیراشکیشان گرفتم. دیگه بخرن از 5 منت پس اتوبوس میآید دیگه و دمورم مجدد داره. اون آمد اتوبوس. این اتوبوس آمد سوار میشه. هرچی اتوبوس خالی بوده موهای دخترم در درون شبکه عرق کده. فاطمه خشر بشی؟ فاطمه پیراشکی خوب دسته. مصطفی رو بده جوش یفته نمیو میگیست. تا خونه را 30 کیلومتر خرابوسه 40 مینوت میرسه. تماشابینه آمدم اینه 2 کیلو ماندارین اپلسین گرفتم. 1 تا پامیلا گرفتم. 2 ویتکای کلون بانان گرفتم. 1 سالافان پیاز گرفتم. فقط پیاز خودم نبینم. زنجبیلشون بیزه بودم. 1 تاش بولیمنی بود گرفتم. 1 دونه انار برای سالاد گرفتم. گفتم بیزه میبرند. پس میبریم چخیلی میگیریم بیزه میبرند. تا لیمونی تاجیکستانی گرفتم. زنجبیل سرخ. انا بعد ازورچه گرفتم. کدا نشان میتیم چخیلی گرفتم. تماشابینا 2 تا مایکا محمد دا گرفتم. مایکا برای مکتب ایتای کرتا پوشیدنش مایکایی که در 1 سپتامبر گرفته میشه در بالای 9 فوشانش مایده شدیان. اینایی بعد بروکی بگیم که چه بگم پرستو یک برای تای بروکش پوشیدن محمد گرفتم. یا تا اینایی بروکا در مصطفی گرفتم 450 سوم. ایرا در مصطفی گرفتم. بعد تا بروکچه در فاطمه گرفتم. خانه پوشک. اینه ایش. اینه ایش. هر تشم خانه پوشک. تمام. اینجا تماشابینا شبی گذشته گفتم نوار میکنم هم خیلی دیگه خسته شدم خواب کردم بگم دیگه نوار نکردم اومدم تیز شیرشون دادم ای علاقه بگم روزی گذشته شاید 1 روز روژه ایو در خانه ایستادن حالی من نمیدونم که کدام بزم بگم ایو را تولد کده بزوی که در چشم ایام بدن و ایو حالی تولد نکدین گم کدگیم اوچه ایو را ما برای که وقتی که من اومدم در شناهوی کدم هم ماش برامدن جوخری اینو بگم در 1 کنجک اوغول هر دکش خواب بدن استادگی بدن من اینو را گرفته تیز خانه آوردم برای میگن که برای چی پیستانوی خچونه نمی مکن بزیچه های او سیاهکن بورکن هم خیلی ها چه خیلی گفتم پیستانوشون مستی چیدگیه اگه شما گفتن که باید مساج کنی تیز مقصد شیروش خالی کنی زوری من نمیرسه راستی گپ تماشابینا وای بز به حد کلانه بگم 1 بزی 14-15 ساله های ما او را با 1 مش قپیده نمیتونم اگر که بقپمم او در قوت من میرسه مقصد 1 از بقپه و 1 از خوش رو کده بجوششه این دیگر گپه تماما زوری من نمیرسه قوت من نمیرسه برای همیقه که یکی مردک خانه خودش بیاینه دکسه مقصد 1 تمون بقپم 1 تمون خوش رو کده مساج کنیم بگیم او کول کنیم این دیگر گپه سوران اومده به حد قینده یا خیلی به حد قینده برای همیقه خیلی الحمدلله همین قشدم چنی زور هستم داشته ای زورم زیاد بگم من در خدمت چونم اینجا تماشابینان عزیز کمتر گفتم ابد در 1 پیروک کنم پیروکی بکرم به هیچی کودکان ناز میبینن هم خیلی بچه دیمانگیم هم خیلی پیروکو را خوش رو میخوره بچه کلونیم تورت پیروژنیو را خوش رو میخوره فاطمه 1 خیلی وقت میخوره 1 خیلی وقت نمیخوره 5 دانه تخم 6 قاشق شکر پروسه ده همی میکسر بگم انداختم در اینجا زیربک اوقات ما تیار کردستم بگم که ایست در ایاماندم گفتم زدن گیرشه تخم سفید کنه تا این ما ایست اوقات بگم ابیتی کودکا ما تیار کردن گرفتم به حد ادوب نیای چه بگم 1 یاردمچی برین ما در به حد همی میکسر محقول شد
خیلی چخله که میبینین سب سفیدی خوش رو کرد یکم چیز زیادیش نه انداختم کمک اگر روغن انداختم کمک اگر از رخلی تیل انداختم بعد کمک اگر شیر انداختم تمام اینمی ویدیو دم معلومه بعد خواستم که همه جا یک دو سوال هایی که در نواری گذشتنی و یک تا پیش این بود اولا هزار رحمت الله برای همه کامنتاریا هاتون و خداوند اون کودک های اون تیفلک هایی که بیمار هستن خداوند تیز شفای کامل شانتیه در واتساپ ما یک مادر عزیز نویسته که در حق بچه ما دعا کنه یا که در کامنتاریا می نویسن دیگران فکر میکنن که سایده را نگو مقصد الله هست البته که ما هممون ای الله طلب میکنیم لیکن با در حق یکدیگر اونم دعا کردن ای به فکر ما یکم جای ضررش هم نداره من میدونم خدمت ما یک بنده گناهکارم لیکن دعا کردن دعا دادن به حد دوست میدارم دوست میدارم یکش در حق ما دعا کنه برای همین شخصانی که در روی جای نماز میشنین حتما مرم قطعی فرزندم فراموش نکنین در حق ما نیز دعاگو باشین با بود کامنتاریایی که برای چی خطای قضا میتی قدری خطا خودت نمیدونی مقصد شوهرت قدرت نمیدونه تو چه وقت قدری خطا نمیدونی قدری مرا هیچ که ندونه در همین دنیا قدری مرا الله خداوندی بزرگ خودش میبینه و خودش میدونه شاید فیض و برکتی همین گوسپند بزهای بیزبانه همین حیوانهای بیزبانه که مقصد ما تیکای نونی خدمت به یگم مینت بگم چیزی که خواهم میخرم بسیاری زنها آرزو هوس میکنن که یک روبل مقصد اخچان کار کنن و همین آرزو ما رسیدگی مقصد نه برای خودم برای فرزندم چیزی که خواهم میگیرم با یک اپای عزیز نویسیان که نخر هیچی نخر وظیفه خودش بخره چی تو کار میکنی در خودت فرزندات رس خود میکنی ما برای همین خدمت فرزندام کار میکنم تمام ما فکری آینده من نمیکنم آینده چی میشه چی کار میشه ما شو به همه پول را جمع کنم همین خیلی فکرش ده من نیستم ده چیزی که همین دمی من برای فرزندی من برای او یاد بگیم برای که وقتی خدمم خوش باشه ای فرزندم خوش باشه خدم دم فرزندم دم بگیم تا قدر امکان رس خودشون میکنم همش رس خود کده خیلی نمیگم که نه ندارم پول هست با خیلی که بگیم که همش باید من جمع کنم این خیلی نمیکنم ده همین رس خود میکنم خودم دم فرزندم دم برای که من برای همینا کار میکنم و یک دلم هوی میشه یک فخره برای من برای همین امیدوارم که به سوال های شما جواب دادم تماشابینان آش بریده من تیار شد برداشتم تمامش انداختگی نیستم یک پمیدور در زیر بکش بگم بریون کردم اینا زیادیش در اینجا بگم ایقا سالات هم کردم برای ما اشتیای تعام کسانی که خورده استیم به شما نیست همچنین